Nina yogote musiaisia valo atindila vonde watindanesa ni tutu atindanesa ni uthocha ndeni wa kilungu cha tunenda nie tukavikie kunena na mbai tukavikie kulunga mbai yitu ya mukamba nikenda wilie kila undu wonde wendene saa na ni mbai ya kutaniwa nini tuwa Veronica Siombua Willy mutwaisi wa kilungu cha tunenda niena naomba tiendeni wa mitandao ya mekumuka nile kila vandu vonde ta Veronica Siombua Willy kilungu kino kwa tendeni wa YouTube ya Mutongo TV FM official kana ndeni wa Facebook ya Mutongo TV official na ndi uthocha tukavikie kunena nemwe ngithe muthia wa kilungu kito nena yekatyo nukubikia na kutetheka muthenani wa umundi atika libwa ni meitu ndo akandeni wa kilungu chatu nena nie asante kwa nini niambie aba akanaambia babe mpotevu ukeje muzee isi kana tuambie kilungu ya muzee isi nenda kukedia ndaye yani ya Yesu na kiwiyo ni cho mundu ni notani munene muno nundo okoma na kuyingi ni nene wa yu ni sawa ni na mbuka asante mbaito muyaseo mwe akaveko kama twaivitia ko yikajitu peso be ati inenda pesa obya yetu yaseo na mukedia muno asia maito ma Mutongo TV kiwe ne jomo ndi asandi ndo akwithwa mwi endwa maito mavata na mwethukia cia teinena na mukata mukosa ndeto mukatwa yangi athimo imo no ni Yesu asandi vero tuiba atu akembaye na tuna nyina ambaye paiki ndo kikonete nyumba cia maubo muno kamba Kenya yonthe yulwa mkuka mundu ifaith nona beno thuku serikali kuban kana kwenda kuumina na mukuka na miraa ndito ya Kenya ekam kutabi nyikedo wabe kindo na kulinje chale ilo bani wakuma tene chao nikindo kiche twa mukuka kedo wabe kindo kithuku. I'm not even looking at it on health side mimi sisia on the economical aspect mundu wa mukuka kala kuna sawa wa kwacha sasa sio tuko masala make productive wote. This is something nyona you know zine ziethe la be mukuka na be mira nye no na asio ndo ta kindu kimwe nethira kumbe mikuka ni different but the components are the same serikali ile ndo yama niondo ikwika na nondo no kindu kititasia o revenue ono mayani ona mama eta o madhara wewe ukanywa mayani mengi ona mama tu ikabe o madhina mo ni maelezo mama ni how to control it na ni maelezo mama ni value addition to monkoka kama tuwa maisa wanando ni na medicine of value they said yes babe some medicine of value imikoka nino why can't they use it we say they la winywa we say pay value yayo pe juice yoto no so gwa kuma kindo ni kiki no iko the ya juice myaka yonde onebunu iwe ya uswa we say the like ndo chonde kina limit na kina control na kina value addition kwa the serikali there's a lot you should have done about mukoka ivet you layer ando alama mero ni mo ne yo cash crop yo but serikali kitambo yetwe mesani I think tita maika due diligence makamana usiona thuku ya kindu kini chao mana Tanzania ibinda taendete function Tanzania nendie nendela mikoka ni mirani band completely nela mendo ya makela nelisia makoka ko Kenya makoka bana manga maka ya mikoka yona maisi okakano maka ya mirayo it's completely banned on it's illegal na no masurvive it na tia ikuku yo climate kibano kwa I think they should have done that long time ago mundu Reverend Kabeba no kona hii political na no support kiu serikali ban mekuka nondo ando ingi measia ama mekwasa ni serikali ni siasa ange measia ti siasa na kuoni wako nimo Veronica dhinola munene wa serikali nundu ni compromise ya mathayo mandu at the expense ya athiwa nini and very few nundu issue ya mukuka katika drugs sionde ila so addictive na ikoloka neka kila kilia keleko neka kila kilia mwe guombe nikindu chiketwa mukuka na tio izuye yoka in fact ila ndawo ikonawa
ikona wa thini wa mikuka pesticide kizungu tijuju ni utabia nesa kana ndawa isu ona wathi kuthoa wamba utabia nesa manya ndawa eno ni yawe amwa nundu ya kunwa ni yo wa tusamutula tweta wa thini wa mikuka na ya mina kuwayo wa metuki muno nundu wa binyola winayo na actually yandikitwe nesa inoti ya kwiwa nano ya ile kwithia ite kwiwa ni kindu kyonthe kirayo nundu ina effect yayo peka ulo utamukie ilolikile sita wanzombizi kana sita wachao mazamuke ya yetie mondo tie satani je ba ukatikati yu ukathi meru bala milaje 3/4 yamo with ya imwana ila siamo ikajito yo odukunikele yu odusisia ndene wa kutosa sindoni in fact matwiki andu mana ukakomana na mundu iliondu utemuseo aya nundu wa kutanuka na nienda kutabia nesa Veronica kindu kiki tawa muguka kithambagwa za mina kumwa motene na ndawesu yinthini itwa wa straight kwa consumer na yabika kwa consumer in fact 3/4 ya andu ala maisa muguka ni ciana ila sito ila nini ciekuyana na niwisikana ka already you nika kwatwa ni kindu kingi nthini nundu ve effect ya cancer ila yetawa ni muguka na pay effect ila ya infidelity okay nundu wa kimindu esu ju watiania na muguka uyithia wina effect mbinge thayuni wa mundu loko ya the consumer na tim benefit ya nthi in fact ila wethia na andu manthi matena binya na matena otoni niwisi faith ya weta kindu kisio muno asia not only effect ya mwe lakini economically withia andwa maspende ya ibinda yingi mana maende na uya na mayundu methe ya mahika kou nenda kwasia actually kwa nipingite muno ndiasia kana muguka andu ala mana mbesi umbaniwe thayo wakwa wakulasia kiathichu kikabigende ni kana tutabia andu go na go ni kana muguka ndwe value yeta thini wa thayo wa mundu kila yeta ni kwamba confuse kileko cha mundu su kindu chake ile kila kilia mwanake athikuma uyithia na tustare twakuma ndisikana ngwati onungwasi yani tustare tungi ahima egwite kamoyo kangi na ndisikana waisa usisi ana kila mewe ya mukuka withia nita peki ndukenki ende nthini wo na nundu ni stimulant na je ka mwingi muno wa kulikameki bani mwana ozila wathikuma ndae mauti alia kaonoki kaindo kaninete na kayiso kuma nene sionu ngwasia munduzu ethia aende na usia na esia ibinda ilota ilete gusia na isia ithia ni mukuka aithegwa kabola jina hivi kapandi uyithia ayisa ubika level ya utwana already ni watu meiwe abika level ya uthelamu so it is demonic actually stimulate ya mwe gombe sexual organ ukethia mungu usu egwite kaindo kangi katete usisimuka mara jisimu mwenga ukini kila kaliasia mungu kile kokika kila kitu mamuza maka kila kitu na ni nawe tangasia kana mwanake aithi kuma na aendete kuitethia kuma ati kuma ni kila kikamba chako eva ukona kamwana kayuma na style no yona kayuma kamuthemba kate kueleka nota kila nota ondokeka nota keki ndukaendesie mesi asema tu tunena nie kana kambiwe ondo ulakata ile kwambisi at this time tiaise wicho ila tunena ubo wondo tiyo tikwika comment tinena ugo wa mukuka na nini nashaka na kamwana ila kekuma ukona kena saita kaendesi kindu kaendesi na kayigwa moyo muno mauma wa mundu ma yigwa moyo methia wibetanga kindu kila chume mwene nikana kiko kethi lakini kaithio mina na this is the word truth kaithio mina uthithia peka unonoki niko ni naweta ka kuona nya kana betu belu twa umanthini wa mwanake na itu nonokete
yithini wa unonoki kindu kila kimuicio munene ni kana ni mbeu cia uciairia na mbeu ila ciaile kwithia cicubwa nthini wa mwana kio witu na ethia mukuka ni stimulant to that extent anu kethia wina pinya mwingi muno ona wa ukila kilia mamuthasu ma mwanake gina akaikuma mbeu pandu wa kuthikuma mauma ni support 100% yulu wa county na base kindu jucha kubani mukuka na pepinda county government yitu ya date kubani lakini ma compromise tayo mundu at the expense ya ndo ya ngalikwe ya neno engi party yu neno of account tinena obo wa mundu mwana wa Kenya wende na kwanangika likana Veronica nikana mala nzungiele kulyo yakwa nundu kulyo yakwa we mundu zu eri ayigwa moyo umete na saizu yenze weka na nije ukithi akiende nundu be kaindo kaende na kaindo kataeleka kauka umacia sindu kama na niwe se yue zilombi wakele ula withi hana mukuka there's what we call small intestine cancer yeta wanundu mundu su etanyuka batelu kila ukwikia yulu akamukuka ni ngomba ni kana kamutetheci kwikia moyo nundu tikindu kimwe na yu paya nthini ebune jitu na methine minini pe acid ile produce ya wapa nundu and digestion na nundu mundu ndaitende na masama ya nuende na kindu kingi na kaluka au na maitu elanzi no likane Veronica kana mwi wa mundu na digestion ya mundu ndia saubetu ya kwisa sindu mbethe ya saubetu zisa sindu mbie ni kana cia likanthini withi ni tono kuna digestion mitoke na nicho wekiwe ni ngai kithi ya isiendo uimelia ukethia ni melia so undola ngwenda kwacia ni pe effect engi ya small intestine cancer nundu kila kiuthi wa pau na kila kiende na uthi wa ni mindo ni maasu kithia pandu bathei na kibebia tusamu twithia atubwa tatu mawila tuyanete tulatulika mindo esu na on the process nienda ukutabia ba ala toni andu ala maisa mukuka tene ala maisa kangeta na ala maisa mila payumu wakwa ate complain yibu nundu yibu already ni zino wa wendene na mayo na mo maili kathina ni usu so undu kwenda kwa sienye ni support 100% nundu ni na reason mbingi si au support kana mukuka wailo banwa na kula mona waile kuyo withikwo na maikon fati undu faith wanena ezi ape okendu kingi chumapo chumwe necho na kitestewa ni serikali andu ala mesi na tienda ukanya ma serikali wamde nundu mwene nthi ekitumi nundu bate mwene nthi tutongwezie kisebe na ezi tutongwezie kisebe mathela welaba ni pinda ila radical pilo make wa decision imwe ndio jali ya affect you nundu the majority go with it the minority lose it na juu ya ko no bakatete kilanekana pepa tosu ko mala dune saunda bya ndukonta noli mala no kusungia kule kitambo kwa totani je buseisha na ende tinotani je mala no kwitha kana bishop mala no kwitha aitu sungia ikule lo kulo ni reverend kabeba ya andu metha mevita hata kana megwa hata ila meyo ya mukuka na ende katuka totani kia Usese ndino ya kilungu cha tunenda nienda tuende na unene nyayulu wa mukuka kwithi wa serikali mbingi cia county siende na kwendekeria serikali igabikie kukuna mungu utumi wa mukuka na miraa kwithi wa yena ubaluku mwingi na yena madhara maingi ndine wa Kenya na ende ni ukulia we no support nuko na we wailu serikali igabikie na kumina na utumi wa mukuka na miraa ndine wa county situ na ndine wa nditu ya Kenya na ende Bishop Mala mobila ndo ikola we ndo tabie take ya kuno support kando support na ndi zungia ikudo ya bishop ya reverend kabeba kwa wangulia kule hivi ndo megwita hata nangilisu ona kwa nyangili kote kwa cha kileko niweze
mukuka wikibaukanio muno na mundu wanywa mundu wanywa kaomilwa akambia kwacia ndeto mundu waya mukuka akwatika ni ka speed ka kiliko ukanena nake withia autaviki sindu mbingi na ndiye na mwana ke omwe ebinda imwe nendete tabanya baya moshi ayuta uma Mombasa na twalika ngali yeta watu kutendeleza naye kala kamwili tu na ma ambioya or mulao mbola ndite yuko bikavoi Mombasa kampuni fulani siaisi yake akengetegele tukumbaka niona ila kampuni ba mishomoroni isu ni ya mayango ninye ni ungamiri ninye ne daosa nyambeza bau anukona la matinga ma mzee wita wasara nguru na kile mwarabu asu yekioti ni umaye wakwa kwanza ninye ni kalaba huo na mzee sore nguru ya ninyo bandiki aje yani you kona tidi uma idea tidi yani ivi kwitu tika athina nijete kwete yani ukethia mundu wi nitawekwa rugona ila sasa atenesie kwa manyira ekiano ile je yamba mundu zwa mbetu na yuno tekalite kibila cha ndo atatu nyana ile ba yande lesiane no kwenda ikalaka mwele tukake adio lakini ndio na ikwatanga baikeni kere tungeza iwe kama ngoliende no wewe yani niomba bindi kwa nende ndo tabani ake kulweni mwana no wewe yani kazi ya gezi ai ekatwene niwe nete yuko bika kwegwa Taveta kamuko kanika ka twathela twathela indi jamaa ya bindia kai mundu atondwa akatwika zombi yina muyiye kwetu ukethia yuno nikathela twandacie twathela tulatu manila itwathela na bai mundu akwikia manila ngi na kabuniziwa na ise mudile yuwe thia mbeza ile inacio pavo iyo ntheno tumiye aya yumoko bikainde yutaveta na imaili tokila Tanzania na no thele ilo efea mwetu ya mwe tidio ndoeche kama yewe siti sine kwa mbeza na ifia kana you undu mundu winthae wite kabeba tiwe nundu endanda activate sindu ila cia mwene icio citanyangili cionthe cionthe kabisa onango ukaeliotwa mundu ucu sibitali ngo yithwate kwenda quad a bit ene kwenda ongela bit ne kunite nai ikunite mituku kwa uni jo wona me kala bandu mambia kuya majesa kumabu kabisa ailete kalabu makaya makeza ukela mundu atena ke you vero kindu giki kwitwa mukuka nye binda yakwa inaye lakini naisa mira na namiekie ndemwe mundu inieke ekana bokati panini bishop tofauti ya mira na mukuka ni mya otondo faith ukwaze wenda nese ona ndi difference nene muno byo andu metata kuelesio difference lakini ano matumamila uno mundu wewa ya murano wewa ninye kuite kigu kingi stem ndi kuite muno kwa uni nini tu nini uno na yuye mututha elesia yu eto ninya yikuite kigu chonde ninya ile toka muwa na yo niona ngai ayomba kindu juni wombite ese kanabe ndawa ya ile tekumabu na ndu mailito ne wamane wangalia meru ni kana mama the company matona kusobya company ya ndawa fulani lakini mundu oka ambio mitumia no ndu mwene binda ya corona ila sanitizer yokie yeke alcohol na be andu manyusa mundu akosa sanitizer akanywa nikana mirwe mituki aya ondawe ya mochari tio ya kuzo tuluke tumwe nikana kegwe mituki nundu mundu aigwa yenda nikana atwike kindu kina mituki yumulanga indaomba kana ndawete nikana ukotume kontu utumeo aye Biblia ikuja nikimwana ngambesa na kilana chotile na bebi ndaimwe Yeremia wesie konwa mbiso ye na sindu sikuwa ni nini nao tokota na yani matango ita ukisukizwa hili matango nelandu meu ya matango ani meikata nimeokwa
You apart from politics tutenganishe kindu kina siasa tafadhali. Ando maeke kidogo, ando maeke kuona ta siasa siumie county fulani. You kendo ine sani natwa Mombasa niambe hiyo duma kwa Mombasa. Na iko na bei yesu shimbu ndisa ukaitwa ingai. Indi ukayuba habari ni no kalika ba majengo no kalika ona ku kibokoni ene daku ni guo mana kindu kila governor unaendie ethia na babu yangu ndika kwata pa in generation yenge Mombasa generation ine adala na icho kitumi mamina kwiko uno maina bina wa kuyuma ndawia mayosa either mbanga main develop kutwe kadhags ni kana mundu wa yoye kana bene mundu nziani kana kwewa yu Mombasa andu bena mabanga mokola ni cia muthemba ona bandu bewe wa mina mwesu ni bato no kumila ungei kana ojambashi yu tikindu cha kukulia ndu ni mu support ni kindu ngai ubingu yeile ko ciandu kwisilongava nomwe ni kana ndo mama nekana kila kitumete Kenya itaendea nicho ki ndiye sika na wisi ona nikilikite mpaka universities kana kwatete secondary kathi university kali kazi ndo ni isu kayisa umana pa kindu kite balaki ona kayemo mina skulu na mundu anasomea kwitha doctor kwitha engineer mundu anasomea political science waidi toko tutongwesya kindu tikaumela mundu yani with ati produce nita satani ukie with Kenya ka produce ya mazobis mendu matena maana no choko ona tabikie binda siasa ndo no mendu matena maana ona mailo yobona kula nege ona kana no meiko tumi wai nimo kwetu matumia waniana siasa nundu mundu kiliko cha mina kwitha kitekuo awe wa muku wa yuthi mukava kwanya mukutano anganya ni wathi uthokwanya nundu tiwe wathwa o kimwatia ngasi o kongwa ingali o thio baluketwe kune o kidila bandu be fence atonywebu na aingi mometha matenomo ne ko ni bishop we ni noni emete ya mukuka ya mindo. I've realized tumikuka tukiyethwa twetu kubi na mirai elai already established ni metinima ni mutemo imba ko unit amaosi embe wino mabanda na mapanga makitomi manage nini yukabeba kendo weta ibinda ile yitumukuka ndaigwo kona ikwo kwa ikangeta ko unit umana kwa ikangeta na mula na yuna ke mundu ngase ubyo ngamwe kwetwa ngomba nondo yeta wa ngomba azogwa ngomba kwa uyuti ndo mambikinji azogwa ngomba nikana mundu aisane yasire chao na binda yuji twanyuza na Sprite nondo no Sprite ye nini ye ka chloro ka kukuna actually oketha we na fatigue no inywa mitukizo tozu we hawa wekali you right now menywa batheina baikendo komena mbeza kwa you kilando support nondo ando ona inge mo mewa wanenza na ala meoya ala meika yakwa yutethi kula ku ala meika yakwa wiwithie tumuse tumundu twasekie twathela pio ona maku wethi ai mundu nde mayo mundu uthio wa kunzanie mundu ona kwikia ngwa ndezi kwikia ngwa kwanza ukamunengo ekiengwa waili ndo munenga troso nzeo akayuthocia ukamono ko obete suruali na musibi na noli wake ato abetukanitu ko nikindu nyengwasio na nikindu chaili tenda chako ni wetene na chape tangwa bebinda government ya lete na yambito ngamwe bindake baki na kwa siasa nondo yatwawa Somali kwa siasa na masisa the economic part lakini molwa kana nikito nenda neki ndo mundu woki ku invent gali ya Meru ni kanami ne Kenyans ni kana with the production ya Kenya nando oimuno pyu kabisa genius kabisa na Meru is very fertile Meru yeyo gano Kenya lakini wasisia ndwithi ababe kindu chali kilwe wethi ano gethemba faith waisie na ndo anini economically meofaidi nondo alame na ingali itwa ti alama ketha na ti alama nyusa
kwa una ndo economically unewa mundu mwendasia na binge wa no munde na binge wa 1.6 million na ile ndana cha 1.6 million tusa ni gwa ile 1.6 million lakini how many people wathio twikiria mazombies na ndo meanata na wathie thia bala mtu lai tuleketu withio na itu ala maisa itu ala maisa ni mosiana sio usiethia itha ukamubila sasa sio tuku street ini nundu mamida nesauka nayo mu mama utia niki kabeba kai niwe wekanete ole joka kutia ni kana yithe iende kwitha fresh actually this thing is asama onye kwa ta Bishop Donasia it is demonic nundu reaction siayo si react ta a living thing ni siondu kwa ekwekania a living thing kabisa ikamina mbeu ikamina kiliko ikamina mwe ikamina community yuta yulika ko omisieni ko kwa kambani uyu ukambani withio na mundu amwe mbobe ng'ombe akilite munyamusu ethio kobe ya ng'ombe otutini na ni mukuru eba kagena kala Tanzania isi ayono kazabu mundu liuse obetata ayo mukuka indaja ndeso tilande ya hai kweli musia isi woni waku ni mwao serikali kuna Mungu utume iwamu kukana mirande no andito ya Kenya kana uyasia atanaende nondo kilunki na bikia na udela ni kiasani tukabikia kunene ya wake li ukite ekatumane alama tume amu kuka kwa oyu na alama tesa amu kuka kwa oyu metawa ata ni mundu faith na indi timi na kilungu tukomane wake li ukite faith ndaye mundu lo tume amu kuka kana kibetikitwa yitwe ni mundu wisa amu kuka yu mundu loko yako nikakisi hata mbe ona mavenzi maibu na kiangiwe kana kiangi kio na kanundu bika nenge webikata na kiangi kiwa ondu kabeba weti be stimulant yepu wabeya utaeka niwe ono ise mukau niwe mwilitilie na kende umanona wendesi chawo nundu baikindo wendesi na no utata na baikindo secondly oneni mweku wa mukuko muta mekukeno no siasi yawo wa ndumiana kidisi niwe so gether we no sililo no man alternative way na ya serikali ketho ebatomeka serikali nayo isisie value addition kwa mukuka isisie kela chuma mukuka ni cha stimulant zicho ila siitaka stimulant zicho ila sobe asiasi siititha siandu ala mena nduka kwa uto sisie na either an alternative business mwakwanda ya nundo na matwa ingale ona mono ndabetha amanyite bangi na mukuka kakali wona kasembe tu ka probox ko lugete bamsino na kate kate kwa uoni ya kwa nyendia sia my sister sio mbue tuboje ndi na tiboje sana situ Asante museye chaboni bota bika mudia kilunkitu mutandano omunthiri na yuko atoni wabikiana utereka ekatuko mane wakele ukite wala tuketha tinene nisia yulu wa ndawasi ya kumila na muno mukuka na mura tukabikie na kumana undu twaile kwikala tambai ethano kubikia na kubani wakana kubikwa kukunwa Mungu tiwine sana mwitho wanakiyo cha kwaila